Lea Wow Kids Daycare ni kituo cha kulea watoto kuanzia mwaka mmoja na kuendelea, mahali ambapo mtoto wako anajifunza kupitia michezo na kukua kwa furaha. Tunatoa huduma za full day na half day katika mazingira safi, salama na yenye upendo. Tuna wafanyakazi wenye mapenzi, subira na uangalifu wa hali ya juu kwa watoto wako. Lea Wow Kids Daycare tunazingatia potty training kwa ustadi, michezo bunifu na ya kuelimisha, shughuli za kujifunza zilizopangwa kitaalamu, malezi yanayojenga akili, tabia na kujiamini kwa mtoto wako. Tunapatikana Kisii Town, Hema Business Park, second floor, room number 2. Wasiliana nasi kupitia 0714824433 au 0752901005. Lea Wow Kids Daycare, learning through play, growth with joy. Chitariki na mirongo hebere na yamu motinyi no yokabiro mwaka no yogwechirubere mirongo hebere ne tano nomo monjo murigerende no kwegena mbiyore andonsia sole na gukwaniri na boyo kwarigani kwanyora mungana maya yekyunga chinsenye chiabono butiko literane seras nyakunde ha sense meliyo manyirilyo nere fenesa nyabuke na gusabire tuskale. Kuchaka hikiunga chinsenye chinga kia marigano yetaro ya Dr. Fred Matiang'i na barai bensemeli kwa mirelia he serikali ya gochiko gendra haigaime yorongo wa Busi bamenyi babu machoge chache kaunti ya Kisii nigo besokire na kubarigani bene bakorawa no mheshimiwa Sydney Tinega gukwana hekerekyo bagukwanira omorembe no botwererwa na kuikeri chinkuma chimirubiri yogoturbani umusangirekano yo muri kito dipo ni asanya arabutirwa sinchira yogwikira nigo yatigaire rituko elimorioka eliotaro yababwatani ba United Opposition goikirana imeyorogongo rwa Gusii anene bakorawa na Dr. Fred Okengo Matiang'i kurwa ase omorengo ojubili abamenyi babu machoge chache nigo bono besokirie na korokia omogokobo no mogokobo ne sana Matiang'i ndio famu ndio Matiang'i. Thank you so much abantu wa Minton Monday twariganitio mogenio mone sana the 6 Okengo Fred atigate ngambia mono aso moraito Sydney asingijogo toreta amo unabasari na kubwa mono tete machoge yaito exchange na kogenderera everyone beyond to the best level as kiro mondara access na ndo morai utoikange in the time of need. Asenchira yokorokia okubarigania bakorawa na Sydney Tinega oyukurigia ekerogo kyobo jumbe nigo anene akwanira obo mobumo Gusii na boigo aseganga yokumusira Dr. Fred Okengo Matiang'i asokurigia ekerogo kyoborai bwense anana sobochori obonene buli busio. I, Honorable Sydney Tinega Manyang, incoming Member of Parliament of Machoge Chache constituency, take this opportunity to warmly and proudly welcome our 6th President of the Republic of Kenya 2027, Honorable Fred Okengo Matiang'i, together with the key opposition team leaders to Kisii and Nyamira County. From Monday through Wednesday, we shall host a historic engagement with our people, a moment of dialogue and a renewed hope for our great nation. As a region known for its resilience, wisdom and political awareness, we in Kisii and Nyamira counties are ready to stand firm in shaping the future of Kenya. Gukwana chinga kecho ni gobagikeria chinkuma chemiroberio ebekire yogo chago turubania anene emesangerekane yo. Kunabasai, we are looking forward to a great future.
kurende abantu mbarega tindakiye ito bategete batumeka bobe bache barete eburaburu ngokana tolenga buraburu tutakere gutoka Jumatatu Jumaine Jumatano turata keno morembe obwanchani no botweru so abantu baminto tugusaba omorembe amasikani asaba gendo gago chasito wego tokwani na gotorokia stoko ganda guchi kunense ite ya Kenya komentana ywe nigo batebanga ebire biga buna bagusi nigo tugwente go chamo nabo igo gotegerera. This is a time to listen, this is a time to engage, this is a time to envision, and this is a time to build a new Kenya on transparency, development and equal opportunity and justice for all. Our region must not be left behind in the national conversation. We must position ourselves strategically and boldly in the leadership direction of this country. Okubulia kwa mongu chase kaunti ya Kisii ne kaunti ya Nyamira nogwesokia asobonge elio kwarigania abageni na bigo kubarokia obwanchani. I therefore call upon all residents of Kisii and Nyamira counties, the youth and women, elders, professionals, business community, farmers and border operators to turn out in large numbers to welcome our opposition. Kuripoti kitaseni kia Gatembe, Elia Nengoro kwa Dipon Asanya. Bemono homoli kito Dipon Asanya asoropoti uruo. Waziri mukuru w'ekisemi Homoske Zekeri Machogo nigo haikira nasi kanisa ya Kenyanya Main SDA igotoka bunge ya Machoge burabwe kaunti ya Kisii. Machogwe oyo raliwe kubolikirwa kyobo governor Sentunda ya Kabire asobochori buri mutwe mwaka w'ekirubere 2025 nigo hakorera hasi getaseni ky'abanyanyimbo gya Kenya nigo boigo kigali cyenye cy'abakigo saganwa n'ebirore gwatwa nigo Musike Machogo abeko roboti hasi getaseni kyo nende tugwakira munene Nyasaye ngambu ya muno tugusaba kiagara na tutanga kurwasi tware goja kumia amagena rutwa ebirore amagena rutwa ande ngete gari ya moyo kakiaga ntware ngeti gari kinyinge ange 20 lakini egari narenge meyoka nero abamura bari barenga amagena kuna twarwe kanisa iga togosoka asumurangwa otumira abamura bari aniruri ubona kwake kerere tutarasoka umurango w'ekanisa lakini abantu b'ekanisa members banko mboka segari nali negari diringo soka nasokire gitagiye kanisa iga aribono no aba muri baswamo tuntu ari kunyara gusuka mutwe abandi bari kando batagite kuigura mirango yegari abandi bari mutwe yegari ntere banjari ko kunyara kusuka gari mutwe bate birore bate wind screen neriga nari nena sana ngore ngimwari rora amagana ndacha side mirror side window nero bata ibirore byegari naende mbanye ita magana atari make kene kitende kebe aseture n'abantu bagushi irimara gatatu narorere kitende namune kiagara ekitende getangani narore karutu agende birugia inamoke umweshimi wa Kristo bure onkuru wali tu akorere birero abana bagatanga ni bunjera naende bagasha kurutamagena bagati galiye emibirore y'umungina okuru kwerina tukoriya igoro nachieta matanga y'umwirone naende umuntu twatere ntubule mari skimu mashige igali nyamache ndetama nitenga ngo yandande korona igetalia omoye mushiyo yo murengo obwe kinyorekyo naende akarangiria bamura bagansha kolete burubu ashebirero kongosoka nale kabegetiro kurwa ashe ebiro nachiete ejetali etabienge tubwanete kutwara gushia kubundisha abana baito bakwerigeria bapoda ashe chinjere chekene tuisha kubagundisha ubuke bago ntukwagategesa bonto isaiburai kumuranche utwari gutakatube komorego ondubwansho itunari no busubore bugutara kirashe Kisii county ondubwansho kuri gikura macho gutigatare unakuryo bogabana abantu ba Kisii county boka mbanyare kuwa mwekero ingakirwika
go kampanya alikuwa mwekerenga kiwika usema chubako nafasi abakorire gasi usinurire bagochora nturi kubetereria Chinga chichicho homuske machogu ni garu kubolia gocha saba gusiwe so kia sobonge na ko barigania baraiben semeli kwa milia serikali bakora wa no muske Fred Matiang'i oyora ganga yo kuligia hebora ibense ase tarbaru bereche kokora haiga horogongo ruwa gusi machogu ni ga sababa gusigo chamo kobeko murembe chinga kicho lakini unemanyekane nandi tumanyete abantu baminto bakenyanya na machoge yonse ebe burabu ebe chache n'abantu bo murembe na ende togenda no maremburia nturwani onde ntotegi onde turigichikura asenjera yo murembe ndi tukuria chuma tano nturega n'umwana wito Fred Okengo Matiang'i pamoja na abasani bahe rigiji gachabo nachaba mheshimiwa Karonso nachaba uchini wa Maro nachaba Munya Kurumeru nachaba natembea kurutranshoya nachaba twabolinga tali yao kakenyanya lakini kire kenyoro tugo cha kwabakia gusi kumuranche tube komolembe tube kamashikani tubasha korokia ubusoku buno twarira ashike witu gare nasaba seni na ende tusabire kenyoro kitu kya gusi tusabire Kenya omorembobe asichinga kichonsi kiagara omorembe nege tukere kingenja asichinga omorembe nege tukere kingenja asikenyoro na hende tugo takomorembe Gati yabara vekama kelikia hodi hemu habara sensemelia ya linda mwananchi igomba koromo sangrekano hase kaunti ya Kakamega bunenchero yemo yogo ko bolia hago chia saba nanchi abo koba kobako kukwana chinga kichi abara ya ubakora wa no muri kibike mekyo na boigomo seneta we kaunti ya Nairobi ebine Sifuna nigo bamuchie serikali nsi yobara iwayo muraibenso muske William Ruto asikiri nigo hetarekiranio hamagania ya wananchi musangrekano yo nigo ba kogoturbanirwa monechi tiagase asikorende hoba gokogendera na Raila alikuwa na mwongozo ya Raila ilikuwa 10 point agenda ile MOU. Hiyo MOU ya Raila ilisema ya kwamba kamwe ODM haiwezi kufanya coalition na chama yoyote, hata UDA hatuweze kufanya nayo coalition. Tukisema vijana wapewe kazi, tiaga. Tukisema ya kwamba gharama ya maisha irudi chini, tiaga. Wanafunzi hapa kwa vyuo vikuu HELB haitoki, karo ya shule iko juu, kisha tukiwapigania wanatupiga na tiagas. Kwa hivyo wakikataa kutimiza jambo ambazo tunasema, tutasema ya kwamba tutaenda maandamano. Na tumesema sisi timu ambayo iko hapa leo, we are not looking for position 2. Sisi hatafuti kiti ya Kindiki, tunatafuta kiti ya William Ruto. Naomba vijana nyote pahali mulipo tuungane pamoja, tukomboe nchi yetu ya Kenya, tutoka mnyororo ya watu ambao wanatukandamiza. Sisi kama wabunge tunaendelea kufanya kazi yenu kuwatetea kila siku. Kuna hizi opinion poll ambazo serikali inatengeneza. Hizo opinion poll wanajiweka juu kabisa. Sisi tuko pamoja na hii timu yote, tuhakikisha tumekomboa hii nchi. Kwa hivyo tunaambia serikali, umeharibu uchumi, mkaoa vijana watu, twendeni nyumbani. Huyu jamaa awache kuangamiza ugatuzi kule Nairobi. Wamechukua sasa ati Musalia ndio gavana wa Nairobi. Sio ni kukandamiza ugatuzi? Makosa yangu kubwa sana. Nimesema kwamba Ruto 2027 lazima aende nyumbani. Munaniona vizuri? Mimi ndio Sifuna. Zima hiyo kitu, mkutano iendelee. Hatutoroki leo. Funika na jacket, mkutano lazima itaendelea. Wigo hegati yabara ebikiama kia ODM ubara sekyombe kia linda ground
bakora n'umurahibi kyamekyo Oburu Odinga nigo bakora umusangirikana se county ya Siaya unechereyemo yokwene kibunango tingi bare oboraya se kyamekyo ukwana chinga kicho abaraya bunigo bene kibunamba kyekogendera kugwaterana ne kyama kya UDA gochi haso kwene kibunu murahibi nso muske William Ruto nkoiraro borai asentunda ya kabira. Chama ya ODM ni chama ambaye inaongoza nchi ya Kenya kwa wabunge. Tuko na wabunge zaidi ya 80. Tuko na wabunge karibu 90. Wale watu wameenda kando ni wabunge 5 peke yake. Wabunge 85 wako hapa na Dr. Oburu Oginga. Wacha tuwache propaganda. Hakuna chama imegawanyika. Chama iko imara. Chama iko chini ya uongozi ya Dr. Oburu Oginga na Chair Lady Gladys Wanga na sisi na Deputy Party Leader Abdul Samad, Deputy Party Leader Arati. Tuko imara na tutaki na Secretary General wetu Catherine Omanyo. Wangapi wanasema ati ODM haiko kwa broad based. Tuko hapa na chairman wetu, former chairman Minister of Finance. Supplementary budget inakuja Monday katika bunge. Tumeelewana na yeye na President Ruto ya kwamba ndani ya bunge tukiwa na chairman Atandi tutaweka 2 billion shillings ya kulipa wale vijana yetu ambayo waliuliwa, walijeruhiwa, waliumia kwa maandamano yetu. Tumeelewana hiyo? Mimi kama minority leader nimekaa chini na chairman ya budget na minister wetu wa finance ya ODM. Hatuombi minister mwingine, tunaongea na minister ya ODM. Tumeongea na President Ruto. Tumesema watu yetu ambayo waliuliwa kutoka uchaguzi wa 2017, tumekubaliana ya kwamba pesa ya county tutaongeza ifike kiwango ambaye baba alikuwa anataka, ambaye ni 450 billion shillings. Tumekubaliana pia na hiyo. Tumekuja hapa Siaya leo kwa sababu tunataka kuambia kwamba nyinyi ndio wenye mko na party leaders, si ndio? Watu wa Siaya mnataka power ama mnataka kwenda kwa wakabila? Wangapi wanataka power? Wale ambao wanasema watu wa ODM waende kwa wakabila waambie washindwe. Party leader wetu ni none other than Dr. Oburu Odinga. Huyo ndio alipitia structures, na ninataka kuambia delegates wote, tafadhali siku ya kupitisha Dr. Oburu Odinga mujitokeze kwa wengi. Baba hakuwa na ukabila. Baba alipenda Wakenya wote. Kila sehemu ya Kenya kuna mtu wa ODM. Sisi hatutaki ukabila, tunataka tukae pamoja, tuheshimu party chair wetu, tuheshimu structures yetu. Nimesikia wabunge wenzangu wameomba hapa kura. Wanasema ya kwamba tusaidie rais akuwe 2 term. Sisi hatuna shida na hiyo kama ODM, lakini tutatangaza hiyo baada ya maelewano yetu tukikaa chini. Sisi pia kama ODM tunataka kujua tutapata nini kwa hiyo serikali. Hapana lete hapa kusema tutu. Ase semo yaye umurahibi kyamekyo Oburu Odinga nigane kubone kyama kya ODM ngechikwerusana ni hasobo mu bwazimio unechereyemo yogochi akanyora bagali okubwaterana ne serikali ya broad based. Oburu nigo boigo ene kibunonde wensi otesa negetino uburahibi kyamekyo na bwate libaga lyokorwaroro. We are entering into a negotiation in preparation for next year's election, and we have only expressed intention to start negotiations. I don't know why some people are saying that we are in a hurry. We are in a hurry going where? We are not in a hurry because everybody is now preparing for next year's election. And what we want is the unity of our party. We are not expelling anybody from the party, but anybody who feels that he is uncomfortable with us can leave if he likes. We are going to do our own thing. Please, if you are not part of us, do your own thing. Let us do our own thing. That there is an organization called Azimio, where we were, and that Azimio died the day ODM left it. We left Azimio a long time ago, only that we had not formalized it. But now we have passed a resolution now to formalize our exit from Azimio, and it is going to be then as a no.
We want to move on. We are going to negotiate on policies. We are going to negotiate on development programs. Kiunga chigosori ritiko rya timu ya Shabana yanyara kwa nomugoko munene magiga yo kwenyorero bubwibwe guri yemo karo bagosori ngoyo inka asigeti kya Gusii Stadium mone timu ya Tusker FC abigo timu yomba nyora gochia konyoro bokonyi uchi milioni 10 bogochia gutinenero bogweni babogosori hamona bali bagokonyi timu yo aso bogosori Maurikitu Tyson Manyara oroboti rwa Sinchira yobwikira. In collaboration that goes beyond sponsorship to reflect our shared commitment to people, community and excellence. Ase umubasorero etimu ya Shabana nigo bakora okubwatana amone nyagitari ya Oasis Healthcare. Enyagitari eyo ya Oasis mbaba inekeria gocha kobakonya kebochenu ase obokonyi obuoboraire chimilioni 10. What we have unveiled today under this agreement, Oasis Hospital will provide a comprehensive medical cover that is to the players and the technical bench valued at 8.8 million Kenyan shillings. This support ensures that our players and technical team will have a successful, quality, timely and professional health care services. The coverage will include medical assessment, treatment, emergency care, and overall health care management. A key component is safeguarding players' welfare and optimizing their performance. Furthermore, on top of the 8.8 million Kenyan shillings, Oasis is going to give in form of monetary cash of 1.2 million Kenyan shillings, that is on annual basis, totaling amount into 10 million Kenyan shillings. Omotienyi omotangani chitariki 24 naryo elio mwelio timu ya Shabana yanyarite kogenda makari yechigori ibere ase ibere amone timu ya ABS Bomet. Shabana yaberege kuorokia egosori engia ase chingoyo chielire isato wikira rero. Meacha pembeni kwa Kepape, leta minus ndani Brown, Michiro Migiro na kataa. Ase engoyo eyo yaba yokogokia goche ase abatiotilie ba Shabana ase anyara kuyikora Tusker FC egorie yemo ase lige na liesagero na konyora chi point isato ase geti kia Gusii Stadium. Ase ekiraka egetindi kianyara gekubwato kwa amona Brian Michira ase chideka che 39 ngianyara ko yerentera etimu ya Tusker FC obokongu ase banyara kwinyonsi yabuka abanyene. Anayo Michira inajazwa ndani huko, nafasi Julien Mete oyore omoiborwa o France nere omukocho monene o Tusker FC na litukolia rero eyenero egosori yaye yaba entangani aiga Kenya. Result is disappointed, but it's on goal, and we haven't been too much unbalanced regarding the atmosphere. Very loud here, away game, and the context of the club and the team. It's a very good performance, but a bad result. Ase chingoyo chinde etimu ya Murang'a Seal yabake goitwa chigori isato ase ibere amo na Pandari FC. Nairobi United yanya ikora Bidco United chigori isato ase Enogo. FC Leopards chigori ibere etimu ya Posta Rangers egori eyemo. Shabana litukolia rero nigo yabere no mogoko asokonyora chi point isato wetera egori eyemo na boigo ase obokonyi yanyora wechi milioni 10 ubu uchiko bakonya ase nsemo yobochenu. Shabana bono nigere namba isato ase bwate chi point 30 na isano na ibere. Kuripotera Katembe njewe Cliff Tyson Manyara. Na gwikiraga bu manchumo kiririano gwikiro mwelio gwikiunga chinsenye chiabo nubutko literane Cyrus Nyakundi hasensemeli manyerio nigo arenge fenesa nyaboke na gusabira twarubuligereria nubutko borobuya.
Lea Wow Kids Daycare ni kituo cha kulea watoto kuanzia mwaka 1 na kuendelea, mahali ambapo mtoto wako anajifunza kupitia michezo na kukua kwa furaha. Tunatoa huduma za full day na half day katika mazingira safi, salama na yenye upendo. Tuna wafanyakazi wenye mapenzi, subira na uangalifu wa hali ya juu kwa watoto wako. Lea Wow Kids Daycare tunazingatia potty training kwa ustadi, michezo bunifu na ya kuelimisha, shughuli za kujifunza zilizopangwa kitaalamu, malezi yanayojenga akili, tabia na kujiamini kwa mtoto wako. Tunapatikana Kisii Town, Hema Business Park, second floor, room number 2. Wasiliana nasi kupitia 0714824433 au 0752901005. Lea Wow Kids Daycare, learning through play, growth with joy. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate imishangirikano ya gisiasha, amatanga, chinyangi, chibirthday, misangirikano y'echikanisa, baby shower, anniversaries gose ekinyoro kinyumo, inyangi gusuko kwa kuyomino, imijega ao munabonwa housewarming parties, engagement parties igatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayiga ashirigo lidio gotugutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba munyibaita bobale nobo manyibiguro igeti byete bwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigo gwitira semeria WhatsApp gosigu yakisi migwitira namba 0741499726. Hazina Siri Event Services ne company ya Chirenkuma asogo kwa obokoreri ase chinse mobuna corporate event, roadshow, chinyange, amatanga, anniversary na yenda mangam na photography, videography, live stream na coverage na yende amange. Kurubare obokoreri ase tent, ebirogo, decoration, lighting, carpet na sound. Batarere ase ekoroba ya Ouru Towers asomo chobosungu angena AM Taylor samange ba kresimia namba 0721217817. Hazina Siri Events. This is a surety. Gusi bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya wanje tega Getembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimero ya Getembe Television Network aye